Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Gospodin Dražen Vehovac. Hvala predsjednice. Pozdravljam sve prisutne, naravno naše građane koji prate rad Skupštine putem radio prijemnika. Predlažemo ispred kluba SNSD-a Milorad Dodik dopunu dnevnog reda, to jest da donesemo odluku, s obzirom da smo tako i dogovorili na narednoj Skupštini, da se objavi u narednom Kozarskom vjesniku koji bude bio moguć kompletan transkript sa sjednice naredne Skupštine, s obzirom da je kod građana Prijedora došlo do određenih zabuna, razne informacije kolaju gradom i nadamo se da smo mi dovoljno svjesni i tako smo se i ponašali i sazivajući tu narednu Skupštinu, da smo htjeli da se svi ispričamo oko određene teme, da upoznaju se građani Prijedora, svi, šta je rečeno na Skupštini i o čemu se raspravlja, do kojih su zaključaka došli. Ja molim ovu Skupštinu da se izjasni po ovom glasanju. Hvala. Hvala gospodine Vehovac. Hvala. Načelnik opštine, pa onda Blažević Mesud. Dame i gospodo, poštovani odbornici, želim uspješan rad današnjoj skupštini. Pozdravljam sve naše građane koji prate ovaj prenos. Kada se tiče ovog drugoga prijedloga, ja lično nema ništa protiv da se to objavi. Međutim, ono što želim napomenuti je to da sam ja u međuvremenu obavio razgovor sa visokim predstavnikom, sa zamjenikom američkog ambasadora i sa zamjenikom engleskog ambasadora. Da smo mi za naše stavove u dijelu kad se tiče genocida dobili podršku od tih lica. Ovdje kažem skupština, klubovi odbornika koji su smatrali da to ne treba stavljati u naslov i slično. Očigledno je da se to više ne upotrebljava ni na portalima, ali očigledno i to da nisu javno rekli da odustaju od upotrebe. Pa mislim, obzirom da je tendencija splasnula, evo ja molim predsjednike klubova da se sastanu po ovom pitanju i ocijene, ako misli da treba pustiti u javnost, pustit ćemo, ako ne treba, nećemo, znači nemam ništa protiv da se pusti u javnost, ali ipak iskonsultujte klubove prije donošenja konačne odluke. Ja lično nemam ništa protiv da ide to u javnost. Kažem, mislim da su tenzije velikim dijelom pale, da su ti zaključci imali svoje efekte i da će se raditi po zaključcima, da se razumije. Dok god se ne objavi zvanično da se odustaje od termina genocid, mi ćemo raditi po zaključcima. Evo, konkretno je bio jedan slučaj, jedna od tih organizacija aplicirala na sredstva budžeta, odbijena je zato što je Skupština donijela takvu odluku. Priprema se krivična prijava protiv ovih lica i znači sve ide po zaključcima, ali jednostavno sastanite se svi i dogovorite, ako je to, ja prihvatam, nema problema. Hvala gospodinu načelniku. Replika gospodin Vehovac. Hvala predsjednice. I načelnik kao i mi svi znamo na koji način se SNSD ponašao svih ovih godina. Osnovni razlog zašto smo mi tražili ovu tačku je zakon i zakonitost u radu određene kuće bilo koje koja postoji u okvirima i koja podnosi izvještaj Skupštine opštine. Nas ne interesuje lični sukob, kogod imao neko s nekim. Mi ne ulazimo u to. Tražimo da se istraži činjenica oko toga. Možemo prihvatiti nezavisnu reviziju. Insistiramo na njemu. Mi smo osvojili jedan izvještaj koji uopšte nije pokazao da će doći do ovog stanja. Svake godine smo sve i više novca izdvajali za ITC i Kozarski vjesnik. To je naša dobra volja. To treba neko da prepozna u Kozarskom vjesniku. Prvi direktor. A ne da spava na lovorikama da će neko stalno pokrivati neke dugove. Ja molim načelnika da ovo, što je sad malo prije rekao, da što prije uputi zahtjev za
nezavisnu reviziju poslovanja ITC Kozarski Vjesnik. A što se tiče drugoj naše tačke koju smo tražili da se uvrsti u dnevni red, lično sam mišljenja da je vanredna skupština bila vrlo korektna, sa vrlo odmjerenim riječima i vrlo odmjerenim diskusijama i da ne može naštetiti ovoj tendenciji, čak šta više, mislim da može pokazati svima na koji način se razgovaralo na vanrednoj skupštini, u kojem pravcu je išla vanredna skupština. Tako da bi ostao pri tom zahtjevu da se odmah danas donese odluka o objavljivanju transkripta. Hvala. Hvala gospodine Vrhovac, načelnik opštine. Zato će se glasati. Prihvatam, znači bez donošenja odluke Skupštine prvi ovaj zahtjev što je sada odbornik Vrhovac iznio, da zatražim reviziju, to ću zatražiti, dostaviti njima i mislim da tu neće biti nikakvog spora. Kad se tiče drugoga, ja mislim da Skupština ne treba uopšte donositi odluku, to je stvar samo procjene. Ja nisam siguran da li u zaključku nisam siguran šta piše u zaključku ne mogu šefovi klubova da je tu odluku, mora skupština se izjasniti. Može biti. Jednostavno nemam ništa protiv, ali možda prije samo donošenja odluke da se sastanete, mala pauza pa... Hoćete Mesudi tražiti? Hoću još Mesud tražio reći, izvolite gospodine Blažević. Ne mogu šefovi klubova preuzeti to na sebe. Pozdravljam sve prisutne kao i slušalce Radio Prijedora. Ja sam se javio upravo iz ovog drugog ovog predloga gospodina Vrhovca i htio sam reći par riječi. Naš klub je bio odmah na startu protiv toga da dođe do posebne sjednice i to smo želi tad u to vrijeme da obrazložimo tamo i tražili smo da ne dođe do sjednice. No, međutim, ni tad nismo oglušili se mnogi na naše te zahtjeve jer smo znali šta to dovodi i do čega će doći u našoj opštini. Jer znali smo da to dolazi do dizanja tenzija koje nam nisu bile potrebne i smatramo da to nije bilo ni političko pitanje, a ovo se isključivo ispolitiziralo. Kad je došlo već do toga da mora doći do sjednice, tražili smo onda da i te žrtve dođu i da pristuju sjednici. Nije odobreno i onda smo mi a priori morali i napustiti sjednicu. Vi možete pisati šta god hoćete i činiti taj dio kako ste vi bili za to da bude harmonija, da bude sve lijepo, a druga strana šta nosi u sebi i na koji način da ne smije nigdje iskazati, neće ni do čeg dovesti. Zato smatramo da nije trebalo doći do te sjednice, a kad je već došlo do te sjednice, onda je trebalo pozvati i žrtve da kažu što su imali reći. I prema tome, ja vas molim, ovo sve dalje bude li se politiziralo, samo ćemo doći još u gore stanje. Hvala. Pozdravljam sve prisutne, naše slušalce Radio Prijedora, kolege i odbornike. Posebno molim da, ja mislim da je ovo posljednja sjednica Skupštine opštine u ovom sazivu, ako se varam, onda se izvinjavam, ali smatram da ne bi trebali ući u proces političke kampanje rasplamsavanjem strasti na prostoru opštine Prijedor. Kao što reče kolega Blažević, i onda smo također smatrali da ne treba na taj način tom pristupiti, na to sjednici Skupštine opštine donijeta odluka da je to, znači, sjednica bez prisustva javnosti, tajna i donesene se odluke kakve su donesene. Smatram, ja sam protiv toga da se ova tačka dnevnog reda stavlja uopšte na razmatranje i u tom pravcu i bez dogovora, znači kao predsjednik, šef kluba odbornika, mi ćemo biti protiv toga da ova tačka se stavi na dnevni red. Hvala. Hvala. Ja kako čujem ovdje, znači mi bošnjački, ali ne smijemo to ni pročitati kako je zaključak došao. Da ste vi zaključili da ne smijemo pročitati. Dobro, nema problema. Vrhovac Zoran, Dražen. Evo vidite vi predsjednice,
ste u dilemi šta je bilo na vanrednoj skupštini. I ko smije čitati, ko smije reći šta se desilo, šta nije. To je bio naš osnovni cilj. Nije tu bilo ništa za sakriti. Meni je žao i krivo što su kolege bošnjački odbornici nisu prisustvovali. Jer je to bio način, mi smo to smatrali da je to jedan civilizovan način i mjesto na kojem se može razgovarati oko nekih stvari. Žao što su oni izašli. Meni je to samo potvrda da nikako nisu mogli opravdati tu priču genocida i da zato nisu ostali. Ne možemo mi prihvatiti da se dovode žrtve i srpskog, i hrvatskog, i bošnjačkog naroda u skupštinu. Na što će to ličiti ljudi? Mi smo htjeli da kao odbornici, znači najviše tijelo ovog opštine, raspravljamo o nekim teškim i lakim temama. To je bio cilj te vanredne skupštine. Ja molim predsjednik skupštine za pauzu da se dogovorimo oko narednog. Samo replika, molim vas, gospodin Blažević, pa pauza 10 minuta. Izvolite, Blažević. Ovdje bi čovjek imao zaista mnogo toga reći, ali neću. Prvo, treba znati, ovo je bila posebna sjednica, nije bila vanredna, ponavlja se neposredno vanredna. Drugo, koliko puta gospodin Vrhovac ima pravo ustati pričati o ovome. Ima jednu izlaga, drugi put replika i završena priča. Neprestano ponavlja se. Treće, ja stalno kažem da je to bilo političko pitanje i sad izlazi da je političko pitanje. Ako je bilo da pričamo lijepo, da bude zatvorenog tipa i završeno tako, imali ste kvorum, sjednica je završena, je li tako? Sad nije efekat postignut, hajmo sad u Kozarski davati da se to tek objelodani. Znači, jednostavno dolazite u kontradikciju, toliko ste se zapitali, ne znate šta ćete. Tražite ovamo da bude zatvorenog tipa, da nema javnosti, da ne saznaje, a sad hajmo i tek onda kiti kako mi želimo. Mislim da to nema smisla. Hvala gospodine Blažević, pauza 10 minuta.